us safe. You protect us, Lord. Your hiding place, dearest to our hearts. We're hidden in you, oh God. He's a faithful God. This is why we sing. When I see Pabelo San, when one more time. When I see Pabelo San, when I in Abayam, uli shatila, uli dwalala, eni kolosa. Say when I, see Pabelo San. Bawo ndiyacela uyigcine impilo yami ukhusela umoya wami hey hayi ngicela nimi nginyawo ke manje kuyonakala ke manje nayilento shaya isibhambatho sakho sondela ungesabi Osomandla uzuyigcina impilo yami
uphinde ukhusele umoya wami ukhusele umoya wami somando uzoyigcina impilo yami uphinde ukhusele umoya wami somando uzoyigcina
c'est tout ce qu'on met. Pas on dit à bonga, go pa, au sein des traînés. Mais c'est tout ce qu'on met. Pas on dit à bonga, go pa, au sein des traînés. Tshifhango, c'est tout ce qu'on met. C'est tout ce qu'on met. C'est tout ce qu'on met. Et bah et bah on dit à bon gango pa. Et mano sans de traîner les renamo. Titi me dit on me bah oh c'est tout ce qu'on met. Sanuna. Sande traîner. Titi me on me ba wo. Chalouche c'est tout ce qu'on met. Sande traîner.
would you pour out your spirit and let it fall afresh on your people. Let them see more of you in us. God, we need more. As we yield to your purpose, as we yield to your ways, would you pour afresh on us? God, we
One, two. Bishop.
two.
Dzina la Mudzimu khalirendiwe. Ri kholibuwa. Ri do humbela luimbo lutukunyana. Ri tshipedza luimbo ra humbela vafunzi bo magwira ba da rivulela mushumo nga thabelo. Rolibuwa wafunzi magwira chipangani chamo. Ndiye hichi chipinga uvaresha nga dzina la mchidzi wa Yesu Kriste. Amen. Muchimbidza mushumo ndombelwa zvauri ndivule nga thabelo andinambe ndite nga uralo ari rabele ndilaledza mato anga dzithavani ufariso anga udobva ngapi ufariso washu udobva Yehova musika litadulu na lifasi mudzimu washu musika litadulu na lifasi vone vovonawo vadiva zothe rokuvangana pano nga fasi hamanda amuya mukhethwa une watia ukwama na ufodza na udededza na ueletshedza na utakusa na umandafadza mirado yothe ya muta muthu mumwe na mumwe ari pano ri kona u tshimbila nga ndila ye ra ola tshifanyiso tsha u tshimbidza mushumo hoyu ri khou ombela manda na ndivho zothe mudzimu washu ra manda othe zwi tshi bva kha u fariswa nga manda amuya mukhethwa nga Kristo we a ri fela thandani na tshipambano ri ṋea vhutshilo vhu sa fheliho. Amen. Ri khou livhuwa ri sathu thoma na mushumo washu ri ḓo vha na zwiṱuku zwine ra ita u tsivhudzana. Tsha u thoma ri ḓo humbela vhathu vha re na cellphone dzoṱhe a zwi nga dzhii tshifhinga unless hu tshi tou vha vha muṱa vhane vha ḓo tea u vha vha khou amba na vhaṅwe vhathu vha khou ḓaho fhano kana zwiṅwe zwithu. Riṋe vhaṅwe kha ri dzidzime ri tendele vha muṱa u itela uri hu vhe na conversation yavhuḓi kha vha muṱa mashaka tsinitsinisa vhane vha khou tea u ita zwiṅwe zwithu ri vha tende vha dzi phone vha dzi shumise. Riṋe vhaṅwe ri dzi limite u itela khumbelo ya havha ra nga vha na founu tharu nṋa dza muṱa dzine dza vha on is fine. Tsha vhuvhili, the moment of the truth has finally arrived. This is a very difficult moment for all of us. When we heard of the passing away of our mother, we were always saying, this day must not come. If there's one thing which is very difficult in our lives, it's the final resting day. Ndi ḓuvha ḽi lemelaho nga maanḓa. Zwi tsha murahu hangei ro vha ri tshi vhidzwa upfhi spiritual denialists. Ndi vhathu vho no sokou tou hanedza uri ngoho a zwo ngo itea. Fhedzi ṋamusi nga ḓuvha ḽo fhedzisela ri a fanela u ṱanganedza uri zwo itea. Tsha vhuvhili habe, tsha vhuraru, ri khou ḓa u vhulunga not an ordinary person. Vho amba mulovha vhathu vhanzhi hafha. Ndi a pfa uri ndi tea ndi ambe kha dzi remarks dzanga ndi tshi thoma uri tshi ḓa vhukati hu si tshavha na zwinzhi zwine nda ambesa uri ri khou vhulunga a caregiver, mufumakadzi vho Rute. Vha ya Bivhilini vha vhale uri vha ḓivhe uri Rute u ḓivhelwa mini.
Naomi a tshi ṱuwa vho Rute vho ri ngauri ndo ṱutshelwa nga mukalaha ndi tshimbila na iwe misi yoṱhe. A vha ngo sokou hira heḽi dzina, vho hira heḽi dzina na mishumo yawe kha yelana navho. Tsha u fhedzisela, nṋe ndi pfhi Tshifhiwa Sam Eldali, ndi dzhena kereke ya URC, kereke ya mukegulu. Nda dovha nda vha ṱhamaṱhama ya tsinisa ya muṱa uno ine ya tonga ṅwana wa hanefho. Ndi tshi khou sedza mulovha, I shed a tear alone, but I became very strong. Musi khaladzi vha tshi khou mbudza uri iwe, we seem to be having a coincidence. Nga lufu lwa mukalaha, you were directing the program. Nga lufu lwa mukegulu, rwaro you were directing the program. Na musi ndi lufu lwa miabe iwe, I'm directing a program. What a coincidence. But only God knows. And I had to be strong. So ndikhonya kusumbedza uri atongo da nga zwa kereke fhedzi, I am very close to the family. They regard me as one of theirs. Tsha fhedzisela, hopfi mukegulu wa murangaphanḓa wa African National Congress. I need to indicate uri na African National Congress yo representiwa. Nṋe ndi khou amba ho fhano zwino, I'm the spokesperson of the ANC in the region. You must not forget that your father was one of the most powerful ANC leaders before it was fashionable. So Rodapa Arongo Khela, Dingazono Zungaraka Obituary, it pleased me most. I felt I must just break the tension. Urubatuwa Zwifori, Dinga Mindi Koshimbiza Mushumu, Atongo Soko Chiwa Samuna Mumi. Ndo Chiwangari, Bamuta Wana Sotea, Nakereke Wana Sotea. Nido Humbera, Bo Merakadani, Badeva Ritanganizele Batu. Amen. 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 Nandi makhadzi wa vhuraru ngeni muṱani wa Tshifhango. Ndi ṅwana wa vhuṋa wa mukegulu na mukalaha the late Vho Tshifhango, Vho Esther na Vho Musolwa. First born ndi Vho Lucy, wa vhuvhili ndi Vho Muthaphuli Lufuno vhane vha ho fhano. Mara connection ila yo itiwaho i vha khou vhona tshiṅwe na tshiṅwe. Vho vhona u fhira na riṋe ngori zwiṅwe riṋe ri ngo zwi vhona mulovha. Vha khou zwi tevhelela zwoṱhe. Then ha ḓa nṋe, ha ḓa Vhulahani, last born ndi Vho Nṱuweleni. Nda ndo humbela Vho Nṱuweleni na mufumakadzi vha ḓe vha ime hafha ndi tshi khou amba. Riṋe ri vhane vhakalanga vha Mukwai na Musuku u amba makhulu wanga vha Vhiyani. Ndi khou ṱanganedza vho makhulu washu vho no bva ha Chauke, ha Thabyane, ha Tshigalo. Ri khou vha funa nga maanḓa. Vhone ṱhoho ya we ra kuvhanganela ene. Ra ṱanganedza vha ha Makhuvhelo bva Malamulele hune Mia Phathu vha bva hone. Ra ṱanganedza vha Ntuli u bva Newcastle, KwaZulu-Natal. Ra ṱanganedza vha Mathebula u bva Nkowa Tsanini hune Mia Zwavhuḓi vha bva hone. Ra ṱanganedza vha Siminya from Rodeport, Joburg. Mashaka na dzikhonani ndo vhona vhazwala vhashu vha Khosa, ndo vhona vhazwala vhashu vha Mutangwa Dzingaye na vhaṅwe vhe nda si vhambe. Mashaka na dzikhonani vha Tshifhango ri khou vha ṱanganedza. Vhahura vhashu, vhaledzani na riṋe, vhashumisani kha masia oṱhe, hu nga vha polotiki kana dzikerekeni kana ngafhi, na vha mutakalo. Vhalwadze ri khou vha ṱanganedza na vhone.
vhalwadze vha mwaliwo wanga vha kereke ya mukegulu ya Dutch. Nda ndi khou amba nda ri mulovha ndo balelwa u amba ngori heḽi ḽiṅwe dzina ḽi khou mbalela. Vha ri ha zwo luga ndi ri ḓivha Dutch ya Nthume na Dutch ya hanefha. Vha ri zwo luga kha ndi ambe ndi ri Dutch mulovha thongo amba ngazwo. Ri khou vha ṱanganedza sa zwo nda amba mulovha uri vho Ruthi sa zwe vha pfa vha tshi khou ambiwa zwoṱhe uri vho itisa hani. Zwino a ri khou vha ṱanganedzela kha hezwo zwe zwa si ambiwe ngauri vha vha muthu wa order. Ro amba ra ri muṱani wa hafha ho tshi tou vha head office. Ri khou vha ṱanganela head office ya department ya Tshifhango ngori zwoṱhe ra ri tshi dzulana hanefha. Nnḓu ṱhukhu dzi hone vha tshi pfa vha na ḓora kha vha kwamene vha vhasidzana vho no khou tshimbila na vhafumakadzi vha ḓo vha thusa. Vhafunzi ro livhuwa nga maanḓa hezwiḽa zwe vha zwi ita mulovha ri khou livhuwesa mudzimu. Nṋe ri tenda kha muyamukhethwa vho zwi confirma na vhe vha 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 siho dzi link hedziḽa dze vha vha khou dzi ita dza vhana na mina zwoṱhe tou vha ndi si na tshifhinga tsho zwi ṱalutshedza. Vho Dali zwiṅwe ndo vha ṱalutshedza. Ri khou livhuwesa mudzimu. Khotsi munene last born vho nṱuweleni ndi havha vho imaho nga hafha phanḓa na mufumakadzi miandaedzo ndo pfha uri ri vha ambe ngauri u nga ri ra ri khou pfhalesa vhomakhadzi. Havha khotsi munene ndi vhone khotsi ya havha masiwana vha re hone fhano. Ndi vhone khotsi yashu. Ndi vhone vha re hone vho salaho vho Tshifhango. Tovho uri a vha ambi u fana na riṋe. Rine ri vhathu vho amba tshiṅwe tshifhinga ndi a ḓivhudza na musi ndi miṱanganoni na mishumoni nda ri na musi thi nga ambi. A zwi konadzei ri vhathu vho amba. Zwino havha avhambi ndi muthu wo fumula zwi ya nga a vhaho vha hone. Zwo no konda zwoṱhe ri ruma vhone khathihi na mufumakadzi. Havha mufumakadzi kha u vha mushumi ri a zwi amba ra ri u nga ri hafha Tshifhango dzikhaladzi dzashu dzo ri dzhiela mihaga. Rine ri vhaṅwe vhathu vho sokou nga maanḓa nṋe ndi muthu ane ndi sokou funa u ima hu sa khou itiwa tshithu. Ndi ḓo sokou sokou khona ndi sokou ri a u itiwe hezwi hu sa khou itiwa tshithu ni. Ndi vhone vhane zwoṱhe zwo no konḓa ri tshi amba u bika mini havha vhafumakadzi vha vha haga ra ri dzikhaladzi dzashu dzo mala. Long suffering havha mufumakadzi khathihi na henevha ndi havhaḽa vhathu vha mbilu dziṅwe mbilu ndapfu a thi athu zwi vhona. Ndo tama uri ndi vha takuse hafha uri vhathu vha vha vhone vha zwi ḓivhe uri nangwe ri hone rine vho makhadzi mara vhabebi vhashu vha hone. Sa zwe ndamba zwo no konḓa zwoṱhe na kale ndi zwavho. Zwo no ḓifha kana zwavhuḓi ndi zwashu. Ri khou livhuwesa mudzimu mbilu dzavho. Ri tenda uri vha ḓo tikana na vhana vhashu zwithu zwa ya phanḓa. Ha Tshifhango hu headquarters ri ḓo vha ri hone vha ḓo ri tika havha vho khotsi yashu. Ndo livhuwa mutshimbidza mushumo. Ri khou livhuwa. Ri ḓo humbela luimbo luṱuku nyana kana ndi ḓo vha vhidza nga murahu vho luga. Okay. Ri khou livhuwa kha vha ḓo vhanda zwanḓa. Mulovha ndo vha ndi tshi khou ḓivhilela uri katara i gai alu. Are vho pfa kuninginingi nyana ndi kwa alu. Ari dovhe ri vhande zwanḓa no ri itela ḓuvha na musi nga matsheloni ngoho mukegulu hune vha vha hone vho takala ngo pfa uri
ni kha ḓisa phanḓa ni vha fhelekedza nga luimbo. Makhadzi kha vha ḓe vha ḓivhadze vha vhige lufu kha vhathu vho SL Tshifhango. Ri ḓo ḓi ṱangana henengei takalo ngei phanḓa. Ri ḓo ḓi ṱangana henengei takalo ngei phanḓa. Ri ḓo ḓi ṱangana henengei takalo ngei phanḓa. Ri ḓo ḓi ṱangana henengei. Ndi khou lumelisa vhathu vhoṱhe dzina ḽa Yesu Kristo. Haleluya, amen. Nda mi xeweta hinkwenu hi vito ra matimba ra Yesu Kristo, amen. Ndi ḓo ita ndi tshi ṱanganyisa hu itela uri na havha vhabebi vha Vho Rute vha pfhe uri hu khou itea mini. Haleluya. Namusi ndi ḓuvha ḽi konḓaho, ndi ḓuvha ḽi lemelaho ha Tshifhango, ndi ḓuvha ḽine riṋe vha mithanyo namusi mithanyo yo fhela. Haleluya. Ndo takutshela u vhika nkosi wa Ruth Tinyiko Tshifhango, nsati wa hina, murhandziwa wa hina, sesi wa hina. Munhu loyi a ri hinkwaswo tanihileswi ndi sananga swi vula. Haleluya. Vho Rute ndi kale vha tshi khou ḓi lwala, hu tou vha uri sa zwe tshiambi tshiṅwe tsha zwiamba mulovha uri vha si muthu wa madebe. Musi vha tshi khou lwala vho vha vha tshi ḓitsa vha tshi gonya. Musi vha tshi khou lwala vha tshi ri thusa kha zwiḽa na zwiḽa. Vhathu vha kha vha ḓo zwi ḓivha uri miṅwahe ya 12 yo vha i konḓaho kha mukegulu mianga. Vho Rute ndi muṅwe muthu we a zwi gidima u fhira na riṋe vhana vhavho. Ra ri khou livhuwa mudzimu ngavho. Haleluya. Sesi Ruth va vabyeli hina hi swi vonile, n'wina mi nga kule a mi nga swi voni kahle, mara vana va mhani wa vona va swi tiva. Hinkwako lava va famba kona ni tale ku famba na vona. Loko hi ya Joni a swibedhlele swo hambanahambana hi mavabyi ya hina, na vona a hi va hi ri swin'we. Haleluya. Ntsena ku lo fika laha va vuyaku va ku na hambi ni ri tani ni ta tirha until me ni vulavuli na vona ko tala ku ri sesi a mi wisi ke. Va ku sesi ni ta wisa ni endla yini ku na hambi no tshama la kaya a swi pfuni nchumu, swi to ni nyanyisa stress. Ivi na mina ni va twisisa. Va kha va suka kwala va ya ntirhweni wa vona, va suka kwala va ya ntirhweni wa vona. Lava nga kusuhi na vona va nga yima na mina ku ri munhu loyi hey u swi twile u va byele. A sikweni ra namuntlha ni rhandza ku mi byela leswaku hi vhiki lero hetelela laha va ri la kaya va ve va nga koti nchumu, ivi va suka va ya kwala Thohoyandou amadokodeleni lava nge va swi kota ngopfu. Ni ye ni ya va pfuxela kwini, hi fika hi vonana, ni dzumba kwini, na madyambu ni vuya. Hi siku leri landzelaka a ni yangi,
ni te ku ta ya vana va vona ni vula hi mbilu ya mina swa ha ri sweswo loko ri rhenga ni fowuna ku va minjhani va ku n'wana mhani ni kona mara a ni pfukangi ni ku ha a swi karhati ntata ku nga ri khale va fona va ku ni vuyile la kaya u ni dischargile dokodela ni ri tani ni vuya na ti-drip kwa kaya ti nghenisiwile ve ni ta ti hlomula hi nkarhi wo karhi eya na ni ku na ha ta kwaleyo va ku namuntlha u nga ha ti haleni a ku ngheni munhu ni le ku quarantine ni swi tshikisa sweswo va tshama kwa kaya nampundzu loko ni pfuxela va ku a na ha ri kona la kaya ni le mediclinic eya na ni tshamile ni ku ni tata va ku hayi u nga ha ti ya ku tirha ku nga ri khale ni fonela ni foneli vona futhi va ku yi nga rili ni ku ka vafana mukhegula va khomi foni va ku le foni na foni a yi khomiwi mara hina hi tayi n'wina hi ku na n'wina mi kahle a mi nga ti le Polokwane hi nga kona hi ta mi sendela mi message mi ta byela na lavan'wana impela swivetano masiku o hlaya ku na ndzisana ya vona lowa ka mapimele hi siku ro va kusuhi na ro hetelela Glory ni ve ni n'wi fonela a ku a ni ri kona ni kona le mara namuntlha a vulavula mara tanihi munhu kulukumba ni swi twa ku hayi a swi le ku endleni namuntlha ku te vusiku byebyo hi vo ma-2 a siku leri landzelaka ni foneriwa ku ri a va ha ri kona va ku sesi Ruth a va ha ri kona ni foneriwe hi n'wana wa mina luya wa Lasbon hi a swi tivaka ku u vulavula na mina njhani heyi ni twa ni tshovekile hi ku a ni nga tlelangi no tlela hi ku Glory a ni byeli na madyambu ku hayi u yo hayi ntsena ivi ni byeli swi twa ku munhu loko o za ku hayi swi vula ku a swi fambi sesi Ruti laha ka Tshifhango ku ringeteliwi matshalatshala hinkwawo mifudha yothe ya ulonda yo itiwa fano a Tshifhango hu itela u tshidza mukomana washu n'wana washu mufumakadzi washu meya vatukana vashu uri va tshile fhedzi tshifhinga tsho vha tshi tshi tenda kha riṋe fhedzi kha muvhumbi tsho vha tshi si tsha tenda ro vha vhona vha muthu vha tshi ya ngei na ngei a nga vha nṋe huṅwe na huṅwe hune vha ya tshangana ḽoṱhe ḽi ya u bva hafho u guma Mhinga na gai na gai vho vha vha tshi tshimbila na nṋe ndi tshi vho tonga mungana wavho vho mme Magwira vho ita no zwi bula vha ri nṋe ndo vha ndi sa zwi ḓivhi zwo ri havha Miyasindi vha tou vha muhalivho vha vha khou ndzhia uri ndi tshumi zwino nṋe ri livhuwa Mudzimu ngavho ri ri kha vhana salani no fara mme vho ni ṋekedza tshitanda uri gidimani nga maanḓa Collins kha gidime na tshitanda nga maanḓa a gidime a songo farwa nga vharathu a tshi khou gidima kha gidimese nṋe ndi a zwi ḓivha zwo ri u gidima u ya kona hoyu u bva hanani yawe zwino kha gidimese taki
ni chinaka cha chitandadhanu gidima n'wananga. Amen. Amen. Aluwani chitanda cha kereke ni ono chitanganedza na mufumakadzi. Nga manda ndienene vhathu va kereke ya Uniting va divesa ene na mufumakadzi. Usiri ava vamwe ava dini mara mudiveswa ndi Alu. Farelelani ni kungena vana va miyanu nga manda na vewo vana va miyawe ni songo lindelo to kungiwani huna na vana ange makuwani kereke hei ihone idani ni fuwe mangwalo niyo jena henenge Uniting songofa va kereke rute acheo zvivuya zvere avachiritela arichada zvivona. Hapa sa head office ya muta yova yodhidhova va head office ya kereke zviliwa zvote zva kereke una meeting na zvote zvova zvichibikwa hapa ende chimwe chifhinga kubikwa mini zva mahala ti mahala vati rifunesone udodhikakanya muhali wanga zvahwaliwa zvaya rasvikarala. Kereke rola techelwa katina nengori ndijena yona nendo dijena dzimwe dzikereke mara zvino nga zvezvo zviitwa nga muhali wa pa kerekeni ya Uniting ndova ndisatu zvivona ndozvivona nga huyu nendikorabhela mudzimu uri mudzimu kavavhuse rute wa vuvili Uniting kavavhuse rute wa vuvili ka Tshifhango ilava un'wani Ruti ka n'wina vana va kona n'wina va mazwale hi lava Ruti un'wani a pfuka yima mara hava va rehone nne ndi ya swi tiva wadapu a wu ti wu songola chithu ndi mulayo wa hafha mudini u mbo ḓi gidima na tshithu kha vha dzule fhasi u tshi ndo dzhavheri kha vha thoma vhona hezwi nṋe thi athu zwi vhona vhutshilo he Rute a vha tshi tshila hone hina hi n'wi voni n'wana wa n'wina hi ta rila hi nga ri ḓo ri sa gumi a nga va nne ti ḓivi Rute o nkhelela nga nḓila ra vha ri tshi tshimbila roṱhe ri tshi yo lafhiwa zwezwino ṅwedzi wo fhelaho o nkhwala a nyisa Polokwane u chekiwa ngori ndi ndo fanela ndi tsha Pitori mara a ri hafha nḓilani a zwi nga iti hu na dzi COVID na mini ra ya Polokwane nda swika nda chekiwa ndo ṱuwa naye a dovha vhuya na nṋe a ḓa ambeya hayani. Zwezwino ra ri khou dovha ra organize uri ndi dovhe ndi fheletshedzwe ndi nga amba zwinzhi ndi nga vula swo tala hi n'wana wa n'wina loko mukhegulu va hanya last year a swi kota ku tata ni teka a ni yisa ku ni ya pfuxela mukhegulu ni nga humesangi nchumu a tshi rhumela vaxumi va da va njiya nda ṱuwa nda Polokwane a ri kha vho ṱolela mma vha khou zwi pfa uri izwo zwithu ndi uri o vha murumwa washu wa hafha muḓini zwino ri ḓo sala ri tshi lila ri sa gumi namusi ndi nga ri murumwa washu ṅwana washu we a vha tshi kona ndi sa ri veiwo vhaṅwe ani koni mara hoyu o vha a tshi kona thina tshikoloni ri tshi khou dzhena hu na number 1 na 2 na dzhila vha ḓi wana dzhila ḽi tshi phasa zwino hoyu o vha a number 1. Rute u hisiwaneni n'wina va ka Tlhabjani n'wina va ka Tlhabjani tivani leswaku Rute a nga ha ri kona u hi nyengile hikuva mina loko ni ya n'wi pfuxela la Thohoyandou la a ni tiwi kona
ani nga zi ni vona rifu ani vona ku u ta survive mara hi ku Xikwembu a xi ri kona xi swi voni ku hi leswi u ta za onha loyi kahle ni n'wi teka ni ri kotenda uri vo Rute vo tuwa vo dyiwa nga Mudzimu va chandani chawula cha Mudzimu a ri nyaku u dova ndi khou zwi ombedzela u dova u pfa u pfi ra data ra tangana na henefhala ri khotso hangei hune a shuma hone a tshi khou pfuka bada a tshi dzhenela ngomu hezwo ri ḓo lwa nazwo nga maanḓa vhone ri vhane ra ḓo zwi pfa ngori na lolu lufu lu tshi ḓa ho vha na zwithu zwi songo ḓaho ni zwa mavharivhari a ndi ri a tshika zwino heiḽa tshika ye na ita ni songo tsha dovha nṋe ndi khou tou shavha u ya kule ndo vha ndi tshi ḓo ni farisa ini mufafadzi wa phungo heyi uri a no nyaga u fafadza kha fafadze muḓini wa hawe kha lushaka lwa hawe ha Tshifhango no vho Dali muthu wa vho tu kereke ya Uniting muthu wa sho tu va dzinga va zwala na vothe dzikhonani Rute ha tsheo a ri tsha ḓo dovha ra muvhona ho sala rine kha ri lugise dzinḓila dzashu uri na rine nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri tshi ṱuwa ri vhe na u ambiwa zwavhuḓi hu songo pfhi o begwa o vha tshi dzhena kereke hafhaḽa o ṱuwa ri sa pfe na tshiṱukuṱuku tshe vha ita kha vha sie maka muhali wanga maka o siesa nnzhisa dzineyi u ya pfa u tshi zwi tama uri na nṋe kha vhe ndi tshi sia maka dzo raliho ndi nga amba ḽa kovhela nga vhuruthe ndi nga amba ḽa kovhela nga lufuno lwe vha nalo kha vha vhatukana kana vhaṱhanga vheiwe ndi a tenda uri zwo ambiwa ri tshi amba nga lufuno lwa miyano dzhenelelani ri ni pfe ni tshi funana ri ni pfe ni tshi phuphaphupha ni tshi ita zwiḽa na zwiḽa hoyu muḓi ndi soko tenda uri kha Dumazi ḽoṱhe a hu na muḓi une wa vha clean ngoralo vha tshi vhuya mushumoni u tshi ḓo vha vusela u wana vha hafha maluvhani vha tshi khou shuma vha khou shuma zwiṅwe vha thusiwa marai zwinzhi ndi zwanḓa zwavho zwino ni songo tenda ra wana ḽidaka lune ri tshi fhira nga khoro ra sa tsha vhona tsha ngomu ngade ndi ya vhaṱhangana organizani muiti wa ngade ha tsheo ne ri khou tama uri ri tshi dzhena afha muḓini ri wane maluvha a nga heyi nḓila khathihi na u fhira ndi amba nda fhelelwa tshine wa nga amba ndi tsha uri na riṋe vha kerekeni vha khou ḓi vhona Demakhelia Rute o vha ene kha ndi ri o vha ene number 1 ya ṱhuṱhuwedzo a tshi ṱuṱuwedza na ngo bvisa tshelede hu si u ṱuṱuwedza nga mulomo ngori mulomo a u fhaṱi u ḓo ri o no bvisekanya riṋe vhaṅwe ra shona wa vho soko tevhela mara u sa swikeleli hafhaḽa mara wa zwi pfa uri hafha ndo bvisa nga hone nda kona ngaho Mudzimu khou zwi vhona zwino na riṋe kha u bvelele muṅwe Rute ri wanele ri tshi pfesisa ḓema ḽashu ndi khou livhuwa ri khou livhuwa mme ashu ri tshi khou tshila zwi a ṱoḓa vhathu u no amba ngoho sa vhevha a ri ṱutshele u vhalavhala vha sedze zwa muṱa wavho na havho lufu lu ḓo ḓa vha vhalavhale kha lwo havho zwi a ri lamuleni kha vha lise vha Tshifhango vha lile nga mulalo. A moving tribute from Reverend Nengwenani. Sorry for my absence.
I was supposed to be there burying my mom by myself. Unfortunately, she was all in me. My advisor, my mentor, my doctor, pillar of strength in all structures. Mufari wa zuvana zvote zva vutshilo hanga na kerekeni. Ndi ḓo dovha nda vhudzwa nga nnyi zwine nda si tee u ita na u sa ita. Thanks for all the efforts and the love you showed to me and the church. I will not be closer to you anymore, but your spirit lives with me. That unfinished issue we'll talk about before you got admitted is still unfinished, because I was waiting that you are coming back. Unfortunately, you left me. Famba ikurula mani. Colin, Takarani, Aruwani, Matika. I know all your deeds, good and bad. Muya wa mukegulu kaudzule kavo iwe. Nifune mudzimu usina kombetshedzwa. Ngauri na mma wa vasa kombetshedzwi. Be strong, my brothers. God is with you. From Reverend Ngwenani. Ndi mulaedza wa rumela zwino nga matsheloni ro ḓi manepa. Nda pfa muya khou dzhena kha nṋe nda pfa ungari vha khou ṅwala vha tshi khou lila hune vha vha hone. Ndi u sumbedza u kwamea. Ri ḓo humbela luimbo muthu a tshi swika fha vhukati vha lu ite zwo hama ri luimbe ri khou tou honedzela. Alo luimbo lu ḓo vha li khou ḓisa bomme Mazibuko vha khou ḓo ita obituary. Rono kona u ima, you are leading from the front. Keep it up. Ari ite zwe ṱhoho ya muṱa ya zwino. Colin a zwi ita. Namsheweta hinkwenu hi vito ra matimba ra Yesu Kriste. May we please bow our heads as I read the obituary of Tshifhango. On the 27th of September 1956, German Chauke and Wamasia Chauke were blessed with a third born, Ruth Tinyiko Tshifhango. The hard-working Mrs. Tshifhango was conspicuous by great sense of humanity, cleanliness, perseverance, humbleness, and she was polite. Her educational background. Bomme Tshifhango, as affectionately known, started attending school at Shigalo Primary, where she passed standard 6 with first class. She later proceeded to Shingwedzi Secondary School, where she passed JC. Her matric qualification was obtained later while she was working. Tertiary qualifications that she obtains include the following. In 1980, she achieved a diploma in midwifery. 1986, diploma in general nursing. In 1989, advanced diploma in community nursing science. 1997, honors degree in baccalaureate curationist, that is curatorship. In 2004, dispensing for healthcare professionals, and in 2008, she achieved diploma in theology. Her community engagement. Bomme Tshifhango was a hard worker. She was an active member of the community and a cheerful giver. She was linked with sponsorship of soccer tournaments, church leadership, amongst many. Furthermore, she was a member of the African National Congress. Bomme Tshifhango initiated and participated in many stockfiles through which she motivated many people to build houses. Her spiritual life. In 1981,
Ruth Tshifhango became a member of Uniting Reformed Church in South Africa. Her outstanding passion pertaining to the work of God resulted in her occupying several positions simultaneously. She was later chairperson of local committee, Chirivo. Moreover, she served as a member of a music committee, CWM committee, youth committee, and burial committee. Her career. Bomme Tshifhango worked at Shigalo Clinic, Donald Fraser, Chilizini Hospital, Hamucha Clinic, and Magwedza Clinic. She later opened her own private practice at Chikudini in 1998, where she served as a professional nurse until she passed on. While at Chikudini, she concluded blood tests at Chilizini as per project funded by American organization under the management of the University of Pretoria. Family setup. Bomme Tshifhango was married to the late Petrus Tshifhango. They were blessed with 4 children, namely Collins, Takarani, Aruani, and Matika. She is survived by 15 grandchildren, and she's also survived by 6 siblings. Etlela hi ku rhula ntombi ya Mhlengwe, Ruth n'wana German, wa Thomasi, wa Ntlhabzani, wa Kotsi, wa Mbalati, wa Xiketse, wa Xinyori xa Bangwani xo kangetela eribyeni, ku kanda michava yini, michava mahika, Xikovela, Xigombe. Etlela hi ku rhula. Ri kholiwa. Ri kholiwa a moving tribute or rendering obituary Andrea Gwen. Kabadori ranga panda ngachuni ya nori Yehova nga rendiwe nga bamudibaho. Aluna katara yawe atebezele. Morotari aludiba bonokona u ima kaba ime ri imbe ndi mananti ri khembela lisole hele basakoni ba ime botsula Final goodbye, sons and siblings. Jiti mapi me. So etwa nga chiteli.
xeweta hinkwenu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste, amen. Ni yimele ku ya vula ku bye bye to our sister. Ni kha ni yimele vamakwerhu lavan'wanyana lava 6 hi nga sala. Sesi Nonki n'wina Mlanda, Sesi Ruth, but no man but Eric, ku na mina ku na Morini. Hi nge sesi loko ri hina vamakwenu a wu hi koloti nchumu. You have done it all for us. Wa hanya. U ve so close to us. Loko hi hlangana hi gathering ya ti 25 ta December hi ri kona hinkwenu u tsake ngopfu. A hi nga swi tivi that time you were saying goodbye unto us. Hi kha hi vulavula hi theme ya lembe hi ri vamakwenu. Vona va ya va vulavula hi timhaka ta ku walking with God, va vulavula hi timhaka ta ku famba na Xikwembu. Hi nga swi tivi ku wena u vula ku se tilo ri ku khome hi voko ya walking down the aisle u kha u ya ka mumumbi wa wena. Loko hi va ti Tuesday ra ku hetelela hi ku vona u tlerile emasangwini, loko hi ku bye bye, loko ni huma ni teka switepe swimbirhi swinharhu, loko ni languta ndzhaku u tlhela u nyika second bye bye. I didn't know ku a wu hi byela ku ri a wu nga ha vi kona. N'wana mhani u endle hinkwaswo, hi tive mintirho leyi wena leyinene. A ku vavisekeni loku kulukumba hi ri Xikwembu xa xi ku katekisa. No twa ni ku vona u mbele nguvu yo basa. Yi tsariwile mintirho ya vona hinkwayo leyi nga heriki, leyi nga vulavuriwa ngopfu tolo, leyi hina hi nga yi vona, leswi a hi xi tiva swi ta ku ri wena a wu ri swithandwa sa papa hi mhaka yo order leyi a wu ri na yona. Loko ko vulavuriwa swilo ku teka ti-decisions kaya, papa va nga ta hetelela ku teka decision. Loko wena u nga vulangi final wait, etlela hi kurhula n'wamkhacani, etlela hi kurhula n'wasamuel, etlela hi kurhula n'wajeremani. Famba ya joyina tintsumi ta tilo, wa yimbelela u tsaka, u endle hinkwaswo, vana va ringetile hinkwaswo swa ku u ta seva, mara wena u nga ha voni ku wa la, a wu vona another world la Xikwembu xi nga kona. Etlela hi kurhula, inkomu. Yehova ngare ndiwe ngababa mundivaho zite ndonga zimbiwe ngosha dzonakaho reche swika makoreni panda muzimu chine rado iva shone nala Yesu nambuzisa urupero ndidorende Yesu ndotorotera agende awe hayani hashu. Amen, 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 hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Amen, amen, zina la mudzimu kha ḽi rendiwe. A thi ri nṋe ni ngeno phanḓa ndi khou vhona zwithu vha songo tambela meya wa mudzimu. Heḽo ḽipfi ḽiṅwe ḽi khou honedzelaho ndi ḽa Taki, ndi uri hu ḓo itiwa albamu ya Taki, Alu na nṋe na Havha. Vho i pfa na combination ya dzinyimbo dza hone, ri khou ri mukegulu vha lale nga muya wo vhueḓele zwavhuḓi. Hezwo zwine na khou zwi ita Taki ndi songo zwi nyadzani.
it means a lot in Christianity. It shows you grew up in a Christian family and keep it up. Kulia danga ikoni bona. Badoni pateri wadi. Ba hone munne bochpango botuwa chpango ndasala. Zina la mzimu kalire ndiwo. Ri kodaka chitengwa chine. Ri je uri ndi dwalo pedzisela. Kabuchiro hashu. Bachifa ipfi. The moment of the truth has finally arrived. In the event, all of us know that it's long we have not been going to church because of circumstances beyond our control. Bo wana bochipinga chine muya mukhetwa vadotsa vakotoufa. Wo huona muya mukhetwa uchitsa muroba. Bo va hona malaki wetwa dzitsumbo ngavo. Nanamusi rei mahafa. Ri azvidiva uri vo Yehova vakutoshuma nga mudhinda wavo. Vamudholisa rikuisa pandaka zva murova vanga vavana vamufu vomazvare vomakadzi ndodzo yena iwana murova nailichedzera ndi zvavo iwe ahuna muthu amutiwa zvidiva wa murova uri ndinyi nadofuwa ndodzo vaigagamisa kavaise panda uvizereliwa nga mulanda wa mudzimu vasadivi uri odzula ova kupiripira zvipio anekedziwa manda vazivona manda akoda kavo kavazvilivuwe. Do yourself a great favor today. Listen attentively to the word of God. This might be your last and opportune moment. Nobody knows. Ngai kino chipinga rido wana luimbo luchikoya panda ra takuwa rote raimanga milenje richikodhisa mudhinda chimoni cha Kriste vane vavachapesa na prebestri vaguma boko muhanginga buranga panda havo ndivo magwira zvibidzo zvavo zvote zvine zvavangeno zvirangurwa ngavo ntume chiwona pasi havo ine yavana zvibidzo zva 10 chilidzini kahachane ravana chitandani asi zvila ratuwa raya musina asvila ratuwa raya malonga zvibidzo zvine vazvirangura azviwo less than 41 ndiyene mudhinda wa mudzimu ane namusi rato vari kufa ene zvazvino ri kuumbera navala vaziselfoni dzogadawo zvithu icho chipinga redzidzime karirangwe panda kalwimbo uchikodha uiteya vasomwango zvevafunzi vavudza murovo vachichimbira nimbe Brothers and sisters, once more I want to greet you in the name of our Savior and Lord Jesus Christ. All what we have is grace. Grace in the sense that today we are made to assemble here to say the last word and to say farewell to our beloved mother. I want to greet everybody from the family
the eldest and to the youngest. ndilumelisa mumwe na mumwe mashaka bahulwane na batukusa. My leaders in the church, barangapanda ba kereke. you can see I'm led by men and women of cloth. Bazibona ndorengwa panda ngabana na bafumakazi bachiambara. Under your leadership and under the grace of God, we are surviving by God's grace. Ngapasi abranga panda habo rikochira ngachilizi chane munirama kore. To the family, Kaba muta. the boys, Masuhana banga. all that which we have is the grace of God. Zote zunena banazo lishilizi charama kore. The love of God Rufuno lwa mzimu. and the protection of God. Na utrelezi wanga mzimu. Be comforted. Shudufazayani nifumule. I am here to preach on behalf of Reverend Nengwanani. If he was here, he was going to be running just in between you. Ndiko ima hapa ndichikufunza ndo imela bondengwenani ba hapa boda bakugidima bachiantana pasi. Last night I sent him a message Madeko ndo barumela muraedza. to say whatever you want to say, please make it known and let us have it tomorrow. Zwine bakotoda wamba ndichibavuza ndari bashinyanga zvichidiveya kabambuze zvidoambiwa machero bachambala namusi. Thanks that our MC, Mr. Dali, did deliver what we thought. The reason is one. I knew that he is actually, destroyed emotionally and religiously. Realibuwa hoba na mtova raho ndiya zvidiva zwari hune baba hone. Munya wavo wotsavukuma wokwashekana chote. And I see this opportunity to say to him, may God comfort you as a leader in this congregation. Kadovandari bapumudzeye samranga panda wachividzo ngangeno. To the whole congregation of Ntume, Bote vachividzo chantume. what actually happened is something that we least expected. Zovela ho roba songosira belela. And what we wished should not happen, Roba songofuna zvichivelela. but it has happened. Pedzi zovelela. Yes, when I left here yesterday, Musi ndichituwa pano muroba. I passed and via my mother-in-law's place, Ndopiranga hei ngehenda mara hone. where the clinic is situated. Hapo kune kliniki adura hone ndi henda mara hone. I found these people gathered sitting around, and when I left, she remarked, I never knew what it was all about. She said, "Redora kuanganye." Hesu ndichivotuwa. Ndofama itumamwe endaswanda ulabelela auri. Who is going to cure us? Then I asked her, why? Then Bravuso ndinga mimi. she said, "Renachiwo pan." There is a disaster here. She only knows that when I'm wearing like this, I'm going to serve the Lord and all. Little did she know that I was from here. She was trying to give me information that Renachiwo pano. Avangodiva uri ndova ndikoda pano. Badiva uri mambarele haya. Ndipandiko shumera mudzimu. Wasadizwa ndiadozwa ngeno una chiwo. Ndingazovori ngeno huna chiwo. Brothers and sisters, Baketwa mrenani. outside there, Nda. people are mourning. Bathu bakolira ufiravo inwi. But now, it sends me a message Zvintumela mulaedza. that I must also be aware that the Lord God does a lot of things. Uri bone manavora makole vaita zvithu zvinji. We are now coming to the word of God. Zvino ridaka ipfila mudzimu. You know, yesterday I said, as I preach and as I move, there must be an accompaniment. Ndatovonala zvendambamura vandichimbira kauve na munun'unu. This accompaniment, I must give a reason. We are burying a musician. Nun'unun'u yoteya ngauri rikoperekedza muimbi muhulwane. An accompaniment in the area and in the light of music means work still continues, and we are burying a worker. Rikobulunga mushumi uperekeza richikoimba zviva zvikwamba uri
mushumo u kha ḓi ya phanḓa. When I was stepping in, I saw and I heard music from outside. Hafho nnḓa ndo vha ndi tshi dzhena ho vha hu na muṅwe muzika hafho nnḓa. I want that song. Holuya luimbo lune khou lidza fhaḽa nnḓa nga lekatare ya dzina ḽihulwanesa ndo i vhona iḽa iṅwe ṱhukhu. Anyone who is having an instrument musical, I will point at that person at any moment. Muṅwe na muṅwe o faraho tsho imba hafho hu ḓi nga na mulomo ndi ḓo u sumba nda ri u imbe. I want that song there outside. Holuya luimbo lwa nnḓa ndi khou lu ṱoḓa zwino. Yo vambidzo vha vhono shavha. So you decided to be silent. Vho phumulela mini yo vambidzo. Can I come next door? Ndi pfuka zwino. Bombola nga ndiwe doshamela iwe dichiwoto chimira rendora uvuleza dichiswika iwe usongo manena I'm going to read with you from the New Testament. I am reading John chapter 10. I am reading verses 10. And let me get my spectacles correct because I might call the numbers that are not there. Johannisi ndi mana ya kufumi. I want us to read a small portion there. Brothers and sisters, we are reading John chapter 10. I said verse 10. Yes, it is not verse 10. My eyes were not focused. Verse 36 up until verse 38. It reads, John chapter 10, verse 36 to verse 38. As for me, the Father chose me and sent me into the world. How then can you say that I am blasphemy because I said that I am the Son of God? Do not believe me. Then, if I am not doing the things my Father wants me to do, but if I do them, even though you do not believe me, you should at least believe my deeds, in order that you may know once and for all that the Father is in me and that I am in the Father. Buku ya mufunzi ibale nga ndila itebelaho dzina la muthu mukhalire ndiwe. Arali a ene khotsi otonta anthu mashangoni. Zwino inwi ni ngamba hani nari ndichiri ndi murwa wa mudzimu ndi khou tamba nga mudzimu. Arali ndi khou ita mishumo wa khotsi yanga ni songo mfulufhela. Hone arali ndi khou ita yone fulufhelani ha yone mishumo. Chidobona nambo di diva chote uri khotsi u kha nne ndi kha khotsi. May the Lord God bless the scripture reading as we reflect on it. Brothers and sisters, we are talking here on a Sunday today based on the centrality of Christ in the lives of the children of Israel. Christ being the Son of God.
Kristo sa n'wana wa ramakole As the Son of God, he declares and he avails himself to say, I am the Son of God. o tinekedzela ari nne ndi n'wana wa mudzimu. Whatever I do Chine nda ita is from the Father. zwi bva ngei ha ramakole. Whatever I do Zwine nda ita is actually anchored in the will and the plan of God. zwi ngomu homu kha vhudzumbamo ha ene muṋe ramakole. My actions are God-breathed. haya zwine nda ita zwoṱhe zwi bva ha mudzimu. Each and every deed that I do is God-orientated. zwoṱhe zwine nda ita zwo rangelwa nga ene muṋe ramakole. How can you say I am blasphemous ndi ngani ni tshiri ani to mfulufhedza zwavhuḓi when I act according to the will of God? hone ndi tshi khou shuma nga lutamo lwa ramakole. The actions I take zwoṱhe zwine nda ita are from God. zwi bva ha ramakole. If you don't believe me, ni sa nkholwi believe in what I do. kholwani zwine nda ita Because whatever I do ngauri zwine nda ita is from God. zwi bva ha ramakole. Whatever action I take zwoṱhe zwine nda ita is in accordance with the will of God. zwi bva kha lutamo lwa ene muṋe ramakole. So believe in me because I am the Son of God. fulufhelani kha nne ngauri ndi ṅwana wa mudzimu. The actions I'm taking are orientated in the plan of God and they are for you. zwine nda zwi ita ndi pulane dza ene muṋe ramakole nahone ndi dzavho inwi. The actions I have done throughout, those actions are from God. zwe nda ita murahu zwoṱhe zwi bva ha ramakole. Everything I will do is God orientated and God breathed. chimwe na chimwe chine nda ḓo ita ndi vhudziki ha ene muṋe mudzimu. Brothers and sisters, I just want to come up here with a small concept. ndi khou nyaga u ḓa na mudzedze muṱukunyana vhakhethwa murenani. Actions in the presence of God. zwiito ngomu ro ḓitika ri ngomu ha ene muṋe ramakole. The deeds in the presence of God. zwiito ri ngomu kha ramakole. When the deeds in the presence of God are taking place, there is always a likely and a possibility of opposition from whatever quarters. ri ngomu nga vhuhone hu a tea uri hu vhe na vhadzio hanedza vha tshi bva thungo dziṅwe. When Jesus Christ was healing people, musi yesu a tshi khou fhodza vhathu when he healed the blind, a tshi fhodza wa bofu he raised Lazarus from the dead, a vusa lazaro vhufuni he fed the rest of the people who were hungry. hafhiwa vhathu vanzhi zwiḽiwa vha vha na nḓala. Then comes the context where Jesus Christ says to them, all these things that I was doing, I am doing them not according to my will, but according to the will of God. ari zwoṱhe zwine nda khou ita a thi khou ita nga lufuno lwanga fhedzi nga lufuno lwa ene muṋe mudzimu. Believe in what God is doing before you. kha vha kholwe zwine mudzimu a khou ita phanḓa havho. See the actions of God in your lifetime. vhonani nyito dza mudzimu nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou tshila. When you see the actions of God in your lifetime, vha tshi vhona dzi nyito dza mudzimu nga tshifhinga you will believe in me vha ḓo tea uri vha khole kha nne because I am the Son of God, ngauri ndi ṅwana wa mudzimu, because I am from God. ngauri ndi bva ha mudzimu. Whatever action I do tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda ita is because I am in God. ngauri ndi zwi ita ngauri ndi kha mudzimu. Whatever action I do tshine nda ita is because God is in me. ngauri mudzimu nga ngomu kha nne. When God is in me, hezwi mudzimu a kha nne I do the will of God. ndi ita lufuno lwa mudzimu. Can I go a bit slow? I want to put it very slow in this sense. ndi nyaga uri That Christ was actually saying to them, kristo zwavhuḓivhuḓi o vha khou ri what is in me is from God. zwoṱhe zwine zwa vha ngomu kha nne What you see from outside, what I do is from God. zwine nda ita ni tshi zwi vhona nga nnḓa zwi bva kha mudzimu. The actions I take is from God. zwiito zwanga zwoṱhe zwi bva kha mudzimu. Then don't come up and say I am blasphemous, that I am from God and I'm the Son of God. ni songo ḓa ni tshi nholedza na ri nne a thi ani ḓivhi zwine nda ita ngauri nne ndi bva ha mudzimu ndi ṅwana wa mudzimu. This very Sunday, sondaha ino when we are saying bye to our beloved mother, ri tshi ri vhatshimela zwavhuḓi mme yashu we are coming back ri khou vhuya to say actions in life which are God-breathed reveal the presence
of God. zvote zvinoitwa zvingangomu hamudzimu zviyabvisira kagara dzepurane dzaine mudzimu. Each and every action that is done by man, breathed by God, incarnated by God's will, all actions become visibly what God wants. purane zvote nadzinyito dzina ndukisiro dzibva ngeyaramakore dziitauri ridzive zvari mudzimu kutoda mini. Each and everything that we do, chimwe nachimwe chine raita orientated by the will and the plan of God, zvina mudzi ngekaine ramakore reveals the presence of God. zvitsumbura buhone hamudzimu. Explains that God is with us. zvisumbedza uri mudzimu unarina. Says to us, Emmanuel, zviri Emmanuel. just as much as we have got faith, zvezvo rina rutendo. our faith is based on the actions that we take. rutendo rwasho rubva kazvine raitisa zvona. Paul says, paulosi uri faith without works is nothing. rutendo rusina mishumo asi chitu ndi mahanda. Faith without action is nothing. rutendo rusina zvine zvakuitiwa asi chitu. When faith is displayed as something cardinal, wherein it is not cemented by actions and evaluated by the products of the action taken, that faith is worthless. rutendo rusina midzi aruchitu. My mother-in-law says to me, ava makuru wanga vari who will assist us? ridotuswa nganyi Who will give us this very therapy? Who will heal us? rikoyofoswa nganyi Who will build us? ridovatwa nganyi miviri yavo. These are the actions that were done by our late mother, which resonate in the minds of the many. zvevariitera zvidzura zvimiumburoni yashu zvoitonga ava vorisiyaho. And they see what God has been doing in the life of our mother. vazvivona zvemudzimu ava kuita kavuchiro hamume ashu. In each and every action, kazvimwe nazvimwe zvine raita the centrality of Christ prevails. vungomu hwakristu kavuvonale. But when the centrality of Christ is prevailing, hezvi vungomu hwakristu vuchikuvonala there is strong words which comes around to destroy you. hudova namaipfi avavaho anodhonikwashekai. People are saying, vathu vari in the presence of Christ, hapo une vana kristu when he is doing all these things, asikuita they zvote say to him, you are blasphemous. vavudza kristu ra ezvo ni matamba vana. Which means they are saying you are insulting and derogating God. vava vachikuri iwe ukosema mudzimu kupedza chipinga ngosema mudzimu. When you are insulting God like this, uchikosema mudzimu ngorali you are actually denigrating, bringing down the name of God. ndihone kukokodza mudzimu nadzina lawo musira pasi chote. And Jesus Christ says, what I do, kristu ari zvine ndaita I do because God is in me. ndizviita ngauri mudzimu ungomuka nne. What I do, zvine ndaita I do because God is in me ndizviita ngauri mudzimu vangomuka nne and I am in God. nne ndingangomuka mudzimu. A negative word, a very serious word, which was a punishable word, wherein you can be killed because you are insulting God. Blasphemy. wava uchingadhisemiwa lipfi lisi lavudhi line ungapfi uyaivorawa ngauri wosema mudzimu. Yes? What does that mean today? What message do we get from this? rikuta mini hapo We get a message to say, in each and every good action that you do, rikuta mulaedza wauri kazvimwe nazvimwe zviuya there zvinoita are people who plan to bring you down. huna vadziya utodhoniwisa. In each and every action that you take, chimwe nachimwe chine vaita there is always a negative move to bring it down. huna mutu muti wemimbolo yokomba maho uri avatsitsere pasi. Of course, whilst we are mourning, you as a family and all of us, mutana rine rote you will hear other negative sounds. udova navavaravali vachamba zokomba maho. When those negative sounds comes, zvichidhaya zokomba maho look at your actions. sedzani mishumo yaveiwo Look at what God is saying. sedzani zvine mudzimu vakwama Do what God wants.
ambani zvine mudzimu and move according to the plan of God. nishimire nga pulani Because whatever action you take, chimwe chimwe chine naita which is blessed by God, zvafatishedzwa nga is mudzimu going to bring in more and more rewards than negativism that comes with it. itoriwiwa nirichavavaravali na miimburo yekomba maho. Isn't it we've got a small limited time? rina chipinga chitukunyana namusi Okay, can I come up with a story here ndikoda na mutalushedzo mutukutuku to emphasize just a small thing here? kwenye totichedza mutukutuku. You remember, all of you, this story you know. echitori nechidziva nacho You know this story where people were in an aeroplane, a pilot was actually leading, and all of a sudden, in the plane, different snakes emerged from a box. You know this story. vankangeini murheli wa tarabuleni havonara manowa akubva kachibhokisi. Someone carelessly or without, checking, allowed this temptation to leave the box full of snakes mumwevo unattended. nga muhumuro wawe yokomba maho atendera hele bhokisi tarabuleni chitakuwa lisingovuya lachekiwa. When the aeroplane was just even taking off, ichitotozotakuwa the snakes also felt that they must also move out of the box. dzila dzinowa dzarinaneri yabva mubhokisi. When the plane was going up, musi ichigonyera nta the snakes also wanted to occupy some seats. nazvo nebo dzarinaneri inyagodzura nta zvituro. When the plane was going up, lichigonyera nta people started fearing the snakes. vathu mudzivona navo vachiuwa zviri Then they say to the pilot, vari kaula there are anogidhimisa snakes here in the plane. huna dzinowa hapanga Venomous snakes which are going to kill. manowa mahulu autungu ovuraya. They said to the pilot, vari kamurheli watarabuleni can you just land before we are dead? imanga chipidi risatufa. The pilot knew the rules and he communicated with people at the radar to say, I want to land. And there at the radar, he was told, don't land. Go hange up. ntava na mambele ari ndikonya kukava hapana vonhu sumbedza uri dzikave kana zimwe kava ri ho kashe vasingokava. Then he reported the problem that there are snakes in the plane. vari huna mazumburukwane apa katarabuleni. When he asked, can I land? ari ndikave The voice said, fly high. lifi lari kava nonovuva vachiya nta. One snake, venomous, rushed to the pilot, and the pilot said, the dangerous snake is with me. Can I land? The voice said, fly zumburukwane high. loruma vukuma lagidimera kaine murheli atava mukosi ari owe zumburukwane loruma asili ndikavena. Fly high, don't land. vala varengei kachibhokisi vasokuri auiwe nta aukaviwi. As he was flying up high, akodiya nta the snakes started to become powerless. dzinowa dzatoma usachava namana. They started to become powerless as he was flying up high. akodiya nta dzava tichena manda. All those snakes remained, without movement, because the gravity and the area where the plane was moving was not a friendly zone for the snakes. hezvi tarabuleni ichiya nta nongwa dzabvaroma usachava namanda ngori hange nta une hava utsikogonyesa nta namanuna hava kupera. Collins, when problems are coming your way, ndizvavo vona when you ask questions, ndizvavo listen. ndizvavo And when you get the answers, ndizvavo do according to the answers that are correct. beleti ndeveni. Collins, when troubles come, fly high, don't land. ndizvavo When challenges come, musi fly high, Kupera don't nta. land. Because all the noise and everything that is coming around will Pause, never listen, reach the standard where you are supposed to go. hazvingasviki yange nta kaini. Christ says, kristu uri if each and everything that I do is blasphemous, believe it because God is in it. ari chimwe nachimwe chinena vona ndichiita zvingati matamba vana zvikorweni hangu ri mudzimu unazvo. Take actions according to the plan of God. jiyani nyito nosedza dzipurane dzamudzimu. Taki, ndizvano I'm telling you, zvikaini
There are 5 P's. Zwikaini. Proper planning prevents poor performance. Zwikaini. When you plan in life, Musini ko zenya zvuchironi. when you do things according to plan, Nichita zvinhu ngadzipurana. when you follow the plan of God Nichitevesa purani ya Mudzimu. and do that plan, Naita yopurana. you will know and exactly you will not have poor performance. Nidozvidiva naone aningadoitana zvavudi. God granted. Mudzimu oneketa. Aru, Ndizvana. you know, a tree is proud of its own products. Ndizvavuchwa. A tree is even proud of its own leaves. A tree that grows values the trees that are alive and those that are down. Because the trees that are up, they actually make the tree survive because they help in the breaking down and the supply of food. The leaves that are down, they bring the smell of the tree. The leaves that are down, they don't only bring the smell, they fertilize the ground for the tree to survive. That is the plan. When you survive and when you live, because God is in you, whatever happens around you, turn it to the benefit of your plans and the future. With everybody around you will benefit from you because you become the shade. You provide oxygen. You provide products that are actually expected. You become of value. You do a lot of things. From you, the rest must emerge. May God bless you. It's all about hard work. Matika. Today I'm no longer your friend. I am standing here to say each and every negative word, each and everything that brings you down, you must know that it is not according to the plan of God. It is according to the will of the evil one. The wicked one must immediately with actions shift you to the presence of God. You know, Matika, when the first organ was bought in the church, you were the first player of that organ. And the organ has what you call the black button and the white button. In the play, any music that you produced, you played both the black and the white. If you played only the white, the music was erroneous. Life is also about doing things black and white. You are able to meet the negative and the positive in order to produce what is desirable. The melody you produce is from both black and white. You are the youngest. Because you are the youngest, and I am preaching here, talking about actions that are God-breathed. I am talking about the music you usually produced. Please, produce a life that is worth listening to. And listen to others. When you produce that music, listen to it. And you'll be the best. God has given you talents, all of you. All these talents are about working very hard. Work very hard. May God bless you. Your wives,
your wives? Are they still with us? Niche hone. Sonimvata. Sinimvatela. Sinimvatela ngeno umase. Tanani hilo. Oh. Sonimvata. You know, our MC is everything. He sings, he directs, then he tells them to do what he wants them to do. And then he even tells me what to do. This way. There are 3. Where is the third one? She's busy. Hi. Or she's somewhere here. So because you stood up, you were able to feel whereabouts. No imanisa za wanu na diboruka abona zozotanga speed. God himself sent Jesus Christ to continuously bring the presence of God in actions. Mudzimu bone bane borumela Kristo uri chipinga chote. Uwe na bupfiwa ha Kristo ngangomu kadzinyito za bantu. The actions that Christ actually did was to cement the presence of God. Because he is God himself. Because he is God himself, he did what God has inspired and what God has planned. We have God the Father, the Son, and the Holy Spirit. God in one. Now as we stand together here, I'm standing with you with a clear understanding that God in his own manifestation, he manifests himself in our actions on daily basis. So you are part of the Tshifhango family. You are part of the actions. There is one area I want to request you to do. When you stand up each day, believe that God is working in you. The second thing, when you wake up early in the morning and you believe that God is working in you, accept that I am a weakling. But the Spirit of God will make sure that I become strong. The other thing that I want you also to come in, which is the last one, believe that God has capacitated you. Whatever you are able to do, do it with your all energy, with your best, and to the best of what you can. God is love. Have love. Because God is love, he even sacrificed his only son, and that son saved us through the action on the cross. In your families, become a sacrifice. In your families, become a doormat. In your families, use your wisdom. In your families, exploit your fullest love. Maybe I should explain why I say this. Do you see what we call soap? We use soap. And as we use soap, the soap gets finished. But the body that is being washed remains. Whatever other people will be doing, saying whatever they say, regard it as soap, it will be finished. Soap will be finished. You'll change from one soap to the next. Be in action. May God bless you. Shake one another's hands.
khadanani zwino vo maswali swinaka hani dzoni mvata Let us pray. khari rabela. God, our Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, the Holy God and the loving God, the merciful God, the triune God, the loving God. Here are these children who must hold hands together, who must work together, who must think together, who must plan together and work together. We ask you, God, to tighten them so that each and everything that comes from their hands must be blessed. Bless each morning when they wake up, bless their actions. May God do this once and forevermore. Amen. You are allowed. You are allowed. You can go and take your seats. Jiyani madzulu yani jiya madzulu dzina la mudzimu khalirendiwa dzina la mudzimu khalirendiwa. It is all about actions. Hezwi ndi nyito, It is all about the work that must be done. ndi mushumo unofana uitiwa, It is all about the plan of God. ndi pulane dza mudzimu. All what we have is the grace of God. Zwine ra vha nazwo zwino ndi tshilidzi tsha mudzimu. Brothers and sisters, to the family members, Vhakhethwa murenani vha muṱa, now I'm coming to say, ndi khou ri all of them, noṱhe even the in-laws, na vhakwasha, what is of most importance is the words that you speak and the blessings that you pronounce, the actions that you take. All these actions must bring in how great the Holy God is. nyambo, dziphathutshedzo na dzinyito zwi yelana na zwine na khou ri ndi vhuhulu ha mudzimu ndi vhungafhani. Today, we are proud as a church Namusi ri nesa kereke to say to you, you brought us one person no ri nekedza muthu who has been a fragrant, a good smell, muthu ono nukhelela zwavhuḓi, a person who added value. we a vha a tshi ita uri hu vhe na zwine zwine ra zwi pfa uri zwi hone vhutshiloni. We thank you for having allowed her to be part of us as a church. Ri livhuwa no mutendela a ḓa vha tshipiḓa tshashu kerekeni. To you, the children, Vhuini vhana, you allowed your mother to steal her time of quality to be with you, to be with us as a church. matendela mme anu vha tshi dzhia tshifhinga tshavho tsha vha fana vha vhana vhewe na ri kha vha ye kerekeni. And all that which she did, Zwoṱhe zwe vha ita all the actions that she got involved in, na nyito dze vha ita zwoṱhe, all of us as a church ri nesa kereke saw the footprints of God. ro vhona he vha kanda hone zwi tshi bva ngei ha ramakole. We saw how God was of aid to all of us. Ra vhona nḓila ye mudzimu a vha khou ri thusisa ngayo, The blessings and the presence of God. phathutshedzo na vhuhone ha mudzimu. We thank you for doing that. Ri a ni livhuwa At this moment, nga tshifhinga hetsho, we know that the grace of God has been with us, all of us. ri a ḓivha uri tshilidzi tsha mudzimu tsho vha na riṋe. In conclusion, Ndi tshi fhedzisa, I am just reading only one area here. ndi ḓo tou vhala tshithu tshithihi fhedzi hafha. Luke chapter 6. Luka ndimana ya vhuṱanu na vhuthihi. I'm reading only one area. Ndi ḓo vhala ndimana nthihi fhedzi. Luke chapter 6. Luka ndimana ya vhuṱanu na vhuthihi. I am reading verse 6. It's one of the longest verses. It says, so Jesus went with them. He was not far from the house where the officer sent friends to tell him, Sir, don't trouble yourself. I do not deserve to have you come into my house. Neither do I consider myself worth to come to you in person. Just give the order, and my servant will get well. Atingoteya uri uḓe nḓuni yanga, ipa mushumeli wanga mulaedza. Ndi mudzadzi wa mafhungo. To all of us, Kha riṋe roṱhe in our own families, miṱani yashu, we know that Christ does not deserve to come in our own homes. ri a ḓivha uri Kristo ha ngo tea u tou ḓavho miḓini yashu. When instruction is given, Musi u tshi bva mulaedza, we know it will be done. ri a ḓivha zwi ḓo itea. We know it will be healed. Ri a ḓivha zwa ḓo fhodziwa. Be healed Fholani in the name of our Lord Jesus Christ. nga dzina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Brothers and sisters, I said to my people here that as and when I will be preaching, they must
render accompaniment. I felt the accompaniment very far. And I asked those ones there to play the music. Especially the song they were playing when I was entering. I think I didn't make this instruction clear. Can I repeat it? I can see he's even asking a question. Do you mean play the guitar? I mean play the guitar. Even from now, as we go even to the graveside, that guitar must be there. It's at the graveside. Okay, thank you. I didn't know. So it means I'm connecting with what you have organized, you guys. So I'm connecting with you. Brothers and sisters, all of us know that the word of God and the message of salvation does not disappear in any form. In our own way of doing things, the cloth that is there before us is usually handed over at the graveside. To hand over to show that there is continuity of the work and the actions of our late mother. This is what we do. But today we are having it here. And because we are having it here, we will hand it over here. I don't know who was arranged from the family side. Whoever is arranged should come over. The music must be able to follow. I know it's one thing that I also expected. Can the trio come? Can the trio come?
I'm not going to work alone. kha hezwi thi shumi ndi ndoṱhe. CWM is here. Vhurangaphanḓa a tshigwada tsha vhafumakadzi vhufhano. She will hand over. Ndi vhone vha no ḓo ṋekedza. What I am going to request is going to happen. Zwine nda ḓo humbela uri zwi bvelele. We have got 3 elements in this cloth. Hafha kha itshi tshiambaro ri na zwithu zwiraru. We have the pin. Ri na muninginingi. We have the collar. Na tshikoloro. We have the dress. Na rokho. And you are 3. Na vheni ni vhararu. You share in the responsibility. Muṅwe na muṅwe u ḓo dzhia tshithihi hanefho. Now I'm going to request Bomme to do whatever is necessary. Nga nḓodzo yavho vhomme vha ḓivha uri vha tea u ita zwifhio. She might not take them piece by piece. She will dedicate this one for this one for this. Vha ḓo ni vhudza uri hoyu tshawe ndi hetshi, hoyu tshawe ndi hetshi. You see, sometimes when you are doing some work, you end up doing things or carrying things without plan, but when you arrive at a place, you find the plan unfolding. Ni tshi swika na vhona hey ala mafhungo khe a khou ḓibvisela khagala. Bomme, this is where you are. Zwi khou itwa nga ndayotewa heyo ṋekedzo vhomme. Ha ikakimela vumela utate liusise hala Ndikho ulivhuwa unewa hetshi tshifhinga zwa Tshifhango a zwi fani na zwiṅwe. Hezwi ndi zwa special. Mulovha ndo amba hafha nda ri musi ri kha ministry hoyu une ra ri ndi CWM, Christian Women's Ministry, ndo amba nda ri muano washu ndi wa uri women in the service of Christ and his church. Ndamba uri vhomme Tshifhango vha vha khou tshimbila nga uno muano. Kha muano une ra vha khawo wa women in the service of Christ and his church, vha vha khou tshimbila vho ambara nga heyi nḓila ye nne nda ambarisa zwone. Ndi zwine kereke yashu ya vha I khou tshimbilisa ngazwo. Musi ri tshi khou ri vhomme Tshifhango ri khou vha fhelekedza namusi, ri khou vha fhelekedza mishumo yavho a I ṱuwi I tea u sala I hone fhano hayani. Mufumakadzi Doroka ova a tshi khou shuma nga nḓila dzoṱhe u thusa vhathu a tshi shumisa ṋeleṱe u runga zwiambaro a tshi ṋekedza vhatshinyali na zwoṱhe. Zwino vhomme Tshifhango musi vha kerekeni vha vha khou shuma nga hezwi zwipiḓa zwe vhafunzi vha zwi amba, vha tshi khou tshimbila ngazwo kha zwipiḓa hezwi zwiraru. Kha phini heyi ine ya vha I hone hafha, phini heyi noni arali vha nga I sedza I na mafhungo a anchor, I na anchor yo fanyisiwa anchor heyi phini ine ya vha hafha, zwine zwa khou tou amba uri u ima kha ipfhi ḽa Mudzimu fhedzi, u ima kha ipfhi ḽa Mudzimu. Zwino nṋe ndi khou ri musi ri tshi khou vha hand over hezwi zwine muṅwe ndi khou mu ṋea phini heyi noni, onoyo ane nda vha tsini naye u ḓo wana phini heyi. Heyi phini I khou amba uri u tea u vha a khou ima kha ipfhi ḽa Mudzimu, the word only. Stand firm in the word of The God. word only. The word only. Hallelujah. Amen. Hava wa vhukati, The middle one. the middle one, zwi amba uri vha khou dzhia this white collar
The collar belongs to you. Zwino musi rine ri tshi amba nga mafhungo haya a white collar, arali vha nga sedza hetshi tshiambaro tshi sina white collar tshi vha tshi black fhedzi. Hallelujah. Zwine zwa vha zwi khou tou amba u imela uri shango ḽi swiswini. Zwino musi ri tshi vhea the collar heinoni ya white nga nṱha, ri khou ri shango kha ḽi vhonale ḽi tshedzana. Nṋe ndi khou ri khavho nga collar heinoni vha khou ya u bright the family of the Tshifhangos. Ri khou ri khavho hey, yeah, kha you brighten the family of Tshifhango, and then henefho hune vha vhe hone ba vhonale. Hallelujah. The third one ṅwananga ndi khou ri kha hei ya black ine ya khou amba, it's a coat. Ndi coat hafhanoni ndo fara coat atere coat heinoni ine ya khou amba uri musi muthu a tshi ambara wa kuvhatedza wa vha o ḓi kuvhatedza tsire a dovha a ḓi tsireledza tsire nga u ralo u ḓi tsireledza kha dzi mvula, u ḓi tsireledza kha dzi phepho ngayo. Zwino nṋe nda ndi khou ri bomme Tshifhango vho shumisa ndo ri doroka o shumisa ṋeleṱe u kuvhanganya vhathu vhoṱhe. Zwino ndi khou ri nga hei khoutu kha ya kuvhanganya lushaka lwoṱhe lwa Tshifhango lu vhonale, lushaka lwoṱhe lu ime lu ḓivhe zwori mudzimu ndi ene eṱhe ane a ḓo ri tshimbidza. Hallelujah. Murena kha vha fhaṱutshedze a vha ite nga tshilidzi tshawe. Amen. The last area is prayer about what has been done. Let us pray. Mudzimu washu, mudzimu wa manda, mudzimu wa vhutshilo. Vhone vha mudzimu ane a ḓivha zwoṱhe, vha mudzimu ane a ri kuvhanganya. Na Eliya musi a tshi vho vhidzwa a tshi ya ṱaḓulu, tshiambaro o tshi sia, tsha sala tshi na mushumo, tsha vha phaṱhutshedzo, tsha vha nḓila ye vhana vha Israele vha ḓivha zwa uri mudzimu washu ndi mudzimu a tshilaho. Ke vha vhurute a vha tsheo a vha na rine, tshiambaro tsha u ḓikumedzela tsho sala tshi zwanḓani zwa vhana vhavho. Vhone vha mudzimu ane a ḓo ita zwa uri vha vhe very productive, vha vhe very keen to be hands on. Rumbela vhone mudzimu anga ra maanḓa oṱhe vha fhaṱutshedza vhoṱhe nga muthihi nga muthihi. Dzina ḽa mutshidzi washu Yesu Kriste we a ri fela thanda na tshivhambadzano na ya vhutshilo vhu sa fheliho. Amen. Thank you. Amen. Amen. In terms of the culture and the tradition of the Uniting Reformed Church in Southern Africa, we do not comment nor add
after the pastor has performed the rituals. Uya nga zvigwasho zva kereke yashu. Vafunzi hudinga vomme vaita chitu ari engedzi ari pungudzi. Tsana mzimukhalire ndimu. Riko libuwa rosvika ka the end of part 1 ri kotakuwa rikoyange mavidhani. Ritova vanji. Mara samuchimza mshumo ndifanira vabudza zvinoraitisa zvonevo ngazvigwasho zva kereke yashu. Riko uperekedza vorute. Mutu onoperekedza uva anga murahu. Zvauri kutotakuisa handi vadobuya vafunzi vadonipa instruction. Ndikotoamba general instruction nikava lavarenda vapfa vana rutamo rouya vasongova vaka 50 vazvidzive uri huperekedzwa mutu ringa murahu. Mara matakuchere narunindisisa hani. The pastor will give you instructions to that effect. Mufunzi wanga. Si Fapa no ki mo hao. We namo lo iwa. The order of our movement. The order of our movement is as follows. In the front seat, we have all these people who are here. In the front seat, we have in the front seat, the order of our movement. Thank you, Mr. MC. The order of our movement. I'm not specifically clear as to the cars outside, but from the hall as we are sitting, we are going to move orderly. The seats at the back will be the last to move out. We are going to give one another turns as we move from the front seat up until to the last seat. We are going to move in that order. In that order, I am going to request all family members. In fact, all of us are family members who are here, but we are trying to create order for each and everyone who is here. We'll have the first row, the second row, the third row as we move out, whilst the music is being played. And please, let us also observe what we call social distancing as we move. Above all, I'm going to pronounce a prayer which is going to lead us to move out. The chair or the MC will be the first one to move out, and the rest of the people will follow. I am going to be the last to move out. Let us bow our heads and pray. God, our Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, grace and glory be to you. The grace that you have given us is sufficient. We are going to move on and to bury our beloved mother. We ask you, God, to lead us as we part from this place and give us safety as we approach the graveside. May God lead us. May God bless each one of us as we do as requested. This we ask in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen. We'll have music leading us. Kitamaya joa leka bose lena kite kimurorise kitamile kifodile kimona oh kitamaya lena kite
hi leswi hi nga xiswona because of you n'wana u swi twile ku vava mahlamulelo ma Xikwembu swi nga endleka Xikwembu xi ku wisile.